Action presenting Roman Father. Gila yome bonameto adoma chadi bi ulazim obiani rido. Roman Father Mo Mary adoma shauma Roman Father Roman Father to Jesus oh Kadiawadi Roman Father Adia sana Mira hey bashana si wora kwa ina Mira kwa na afọ kwa ina dia si tanu so no wo bia ko chichi na mu ni nala na mbe ni mu akọrịa ai na mo bu kwa ni mu no wo bia ko ni ni na house and tie e bia bu kwa ni mu I know one pan have any sign you are plus and say. It is how group of people over here. Hey! Now that me Rafi sent me one can make me one who quite to say. Who can not be them? Who just some idea chiana. Let me address why my dear chick. You can't bear that see ya pra me dan am say na me kan ansana yakwafuom e bia me duro fom a me ya aduan ne bia na nkwa na nyinya e no bia be sa de no ye na oba yukura na de wi na ko na se me kwakoto na mfufura be bu nkwa ni ma anu abu ye say why na tie nkwa ma me no sa anu me kwa wi na tie na na omo ene say ye na so oba diska kwato ni ma fufura ne say ye oba ye why Okay. Let's make quite any more. AGYAKOO. Blah. When you what blah? Miss Blah. Ah, baby, or General Casamity, me, my baby. May quite any more. AGYAKOO cheer for me so. Be cheerful for day. Missing me quite any more about said the yin, you're quite any more be up. And my baby, sorry, I will be up quite any more. Miss me quite any more. And Mamma Sole continue. Now, Bama. And Mamma Solid now do born what's up for him. We are Bama. Are the man equanimous to miss me? Could be. I feel now a man equanimous to obey. Sister AGYAKOO, Miss Row, ye fear do you read? Now we are what corner woman a cobampe, a quack. Why? Oh, ye dear Nipa. Me nimni pa me. I am me, yes, a woman, me one funny suba. One foul mammy subaba could see. Me dinner way, said be dinner chess me oba. Our friend Sister AGYAKOO. Tell me the woman who chess me over. Ah, tell me, son, I walk out there. And men Juma, Yan demon, you made any avian. Who Bobby? Ah, but Musabla Gabla never you unquani munam nari. Gabla, Pachan, and the baby mean quite munam. Aye, Pachan. Hey, Jay. A summer walk canoe. Say, see, I'm a throw baby. We bet you have a candy or can prepare. Pachan. Say Gabriel na you and quite moon marry. Pachan. I don't know who ye. Wakasam name Lana, because I remember, I don't know Quaba and be nam and quanim nam. Huh? Pachan, charity. Wakacha or say yemra, and I can't say would want me, yes, Boneno, and one quabe Beginam can crobwa, can crobwa, we shall once my back room, and then obey your good Gabriel. So, Pachan, can I am Pastor Gabriel. Ah, Medase pa what is well, what's me about Mamma near? What do you call? And can't you be answered so about Mamma near? What you call?
woni na brade senye woni na brade a me wonsa me wona wotre wano amede kasa baby kiti we senye adwuma wo hawo ne sei me hawo ne sei da bi obi kiti we senye adwuma wo hawo ne sei wo de hawo mabre wo de hawo wati ene se wonye nipa o mpra ha no de a eja ne gu ho no koso ano ne fa aduane siso se be ya me simi me ne ne wi a menya bibi adie menya de me na me fa aduane nkosi so na me madwuma me fa aduane nkoso ye me madwuma wo de na wo muni pasa nese na no asaba ye tena ha kan ye anko wasu de opesa o ye me no betimi ade aye me mabrel se wa mabrel aduna nipa be pem kurase fo awade no nipa be pre empem kurase fo awade ajeku ma woni nte po na me no tua ya che se woni abia me na me koso ja no ekuru be wo se be ma bi sabi ba ma bi di ade asija so ono na enu ada di nkwasi sem no di nkwasi sem no na wo me ma wo be froko wo me mama me tu so aye hwan froko wo foko me ma wo ye hwan froko na mabrel ma wari be foto me so ye be konkona wo na de me sabi ye be konkona susumu wo de me be ma to na wutwa ade wo so ponsam medasi painful medasi anaju moja medasi ajakum sa kom ne ba froko no ye wo ye ni so ma bibi tina ma sa kom ne ba da ko akon be ba wo na se dem di sire be gu mi semo sa me stapo ma se suma ko be tie si su be sa ko ajakum froko ba bro froko ba bro ma bro ma body say opa about 1000 ba manji balema alai ai mesidi ka won fa boni susu no wona na adi boni susu no adai me wo abontim ho se me kwakwada emeka afa dia me ko ya bodwa ani asi antwini na jere sole wo so wo nye wo kromu asai wo mo kwa asole fa yin kosi a na me kwate a se gebro se wan asemi o Gabriel o de be no mkwa wo kromu efia wo ji machine ni aso mo keka no mo boa esa atesem de wontimi fa atesem nyina so emu ate eti ese de kwa be so ne be fa so a ye be hu so onu ana asanyi onu a enti onu na ba afia ha baba ya sa de no wono na ebon hu samlane onye so obi na de to no ne so o wono ankasa na esa no homlane mati na mi am nkobusem anya de kwa abontim wo wu kwa so akwa wo mo to da me no ene wo wale no mati e ho na nsem ni guo mati e ma ma dwe so ho na ko ya o de atele na baba num ya na wono de dia na baba num ya anya minim mati minima de kro de be no mo ye na wo kona ko ye ma ensem what ubeke carry that kro painful ba ma ba so come on no time na me hu no na ya adwuma wo fa adwuma na ba na isi ni trasi come on na isi ni trasi me wonu na me ya sama me tire mu wa ha no fado wo ne po me tire mama ko wo ye so hu ni ho wo ye wo fo me ne me cheche ma chen kofo hu ni ho hu ni am ku mi ba so mi num o meba e wo mlanti blemu no sa wo ne ma de dade na esusu so aba wo so aso ne de hin ya wo no ko ye panyini bi bone na wa dome wo na wa ye me sa me de me na wa ya wo wo na wa ye me sa wo sebra wo de ba wi ase no na ka so e ko ne na ko se afofo me unnim se de so ba memu mi nim se de so ba memu chin sei mi nim che be ma ya fu oba no na wo ko do wo sick kame me so ya be kan sam wa ha Kinamika ye be kan sam Kinamika saman o da na wo tam hey go ka o business o so me kawo de ba ko de o sa so me ka se o da wo tam o so de aso wo ka we wa da ba me ka wo tam ho sam da dai won kro mo na abubu dan mu ho no poda mo dan na do to hwa me na me dwane won kro mo na abubu dan no utimi tane kete sa mo abie pia wo ye hwan ene o de o yi mframa che wo me yi from what wo da da obedi dia na do kra de me se entoko a wo sa ko ne namu no okay wo ade from anadu iko ye be sete kama na hwe nipa wata wada ene ye be hwe okay ye be hwe mframa nya nyan ha mframa nya nyan ma ha ebi si wada moda 3 days dey na eti na me mma waduane e mo oduni no e ya study me be dokono ne saa fufuo me ma obi ni anajo da
no be ye gu me so be ma wo da no wajeja ade mu your ba de na wo be da ye ho ya kan wa no dendende na de wonya abetire e kasa se be ma o ba de kin fia adenti na hese basa ukuru dia betum anim se adura ahomache obeye mema adwuma oba ho aseme mpene oba ho aseme mpene adenti na hese basa ususu so pese wo se wo walefo adenti na afedie be ma ne ba ho a na chese niema ekosu nyina no eye wo mumu na wo de ba adenti a Debbie. Fada de wo dwene ne nya sa na ti o. Sa na obeka kire me ne nya sa na ti na etisen ka kire me etisen ti wo ba ho a wo mpese obeba. Fada me dwene ho adada ya. Dada ya sese. Obepre ne ho apre ne ho so pese obowuram. Oduwa na yesi. Wakwacha ya 1 minute. Usu mempa gina gene. Ompa gina gene. Mempa gina gene. Eninti na o ma na ma ho. Na sebio wonne ware wa na se wona wa no onu ne ware wa na se wona ware no fada wonne wale na wo mumu mpa agina jinti wo hihye mera de ama be man sa de mo wale papa ne ma ya ba mo ware papa we ya wale we e ya wale una ko hihye mera de ama be ma onu atisika yo ho ade anti oba ho aso ma ne ma ubese sa osuba asesa osuba esa me hunsisi me debi unsisi unso sa de wodi onfa nikanika na do machine emetena so ana onfa tipa truck ene metwimfa so won pa no so me nye sa metu mi sentudia me pa chew asem na aba ana ukunu dia ba betumanim shase na sesa osuba wo hesa akukọ a woja ne nan no oduru ha pio ene e mane nye se dabo why onye se dabo so woja na nan ahomache wawaro oba nchenya jano na di opeso wadu ye bia sisili ne kura na odo be senso onfa senso eye awale mu nhihye hwe ni wankwanko ye sade ni bio osabe ka bie mu kire me a twe na metwe asensen na mahunu se nyamesum no na apeso oja na ade ne nam sa ne ma no prodam de mani ato na we de nkenkoye emfa wani ntome wani tu enumeri na ese odi wani tu nenim fiso on na wo kwakọ dan ono na ne doba Yesu Kristo ebebu aten nti bibia ni a enumeri na ese ohwe no ono no oyo ba bunu wa amfa modi mo nenam no a kwa be ba pan kwasi ba pan ya ba pan e champo ba pan tia ba pan adai na pam nti mumu jeje pam ne sa na tremu na mu a mo be wale a na se be ma ne mpe ne sa mo so wonya de sise subai me fa na nke mo de na nka afi na esi ni trasia ka me hu ko ene de okofa ye no enne mu ode kokofa wo no dada na okofa ye enne mu ode na obi abra ko won wa ya research ne pe bi mame enu mu mbeboa enye sa so a ye fasting na wale ni ntimi ni mpe osintu obetumi sintu dia mempesa obetumi akofi why menene be kasa why memeto mama nyede odi yo why odi ko why yo na why fasting 1 week bi medase we ni dienti me nkire kom sa eye abra ni dwa ma megu me ha ayako magazine ni emfa ayo road nhihye ho why ni munyede ne sumuno why sumuno mo kone nam sa gojeje musa obi abranje ne na ehuna mane atia ba pan ba pan hey kama kunya akura Tuwanim na waba fada fi yana da biyanu aka wani masi Sale fada tenasi ada dabo fada ada na mo pie meso ewiwi
Father nkomona minu di ye na me de na ba se anka obestart. Oh. Father Dabo. Father. Se wode wo fa si yaba. Se obedi enumere nhihye so. Wode akwaku hu obade nyankopon. Se wo susu atie wo fa no na waba. Na susu enye sa abre ana obetimi edi Father na mana yeye. So wonim se wo kura oba me de wo fan titi. Aha. Ti ye do ni be fan titi ni a chekire no. Bible enwomanum na afi ya mana hu Roman som no nhihye ye wo nyina ne ade a Roman som pe ene de omunye den omumpe na eni nyina akiri ohunu a Yakobo nesu de na hye enumere nsa na otimi abaka ye ho enumpo no bedi mmere kakra me ahwe ne suban yi ansa na otimi abedi Father ne bi se maka chen okọ SD no okọ oye SD ni esum ni nyina ye na o pese o ja SD ne ba Roman na mo ofane twetwe o ofane twetwe ade ne wokọ no sum na pese chinchina o de ne ba o dabi se sum no okọ nanso de wo ye no onya be sha atade ne de o ntimi nyesa na SD no yabo wasu imomasu unya mwasu kire se bi a ifin bi wo ho mu ehwe a unya nfiri eni nti no mo wasu no na sesi no SD sum no meda sum no ene Roman sum no de na nka wani je ho o se ne asum dia dan sum sum na de na opese o sum ngum si mo fadi kan o si de odi a chire chire odi ni monanti nti se mo fadi kan de esem di na chi ma atade ne nya wo fiwo so wo sum no ko sum Father sum ni de ontimi nka sa won sum because maka ade na wo twe na firi ni so Obasum. O fase ye fo se me sum. Force. Wo tire chechire me chechire ne. Force. Father force. Me no kasai. Wa se Obasum. Na se me mpre. Me nti ase. Father, me de ne beko. Ye be sa ba enumele. O ye agumani mase. Me hu onu mase. Onye na me ne wakasa. O so obasum. Na de no obedu Father ni me na wo sa betwema no awo fom. Father obasum. Enforce no ntwetwe ne sese bi udwan woni me kasa kuro so wonte ase enti wo hye no na de ama no na afi wo ye niam bi ensem fata wo yachi Father me hye no hye de me hye no yo na wotwi ye mu hyase bra ne enu mfa nkyerkyere mu a ne hu enumero nhyehyeye ene se de yesom no etie why na firi ho kono ye hu se woni abafom woni ye nyina kyere se udi enumero yachi a yapemre ne mpanimfo abowosu na yedo wa ba bekan why Father wa kan sa mate yo ni fi wiase pa ba inge be de kakla na su be ne den o free ni fi wiase because wiase ede wiase ede pa na ha no ba enye wiase na won se ha no wiase fofo sesen se mi free ayi mu no wiase no se mi free wiase asase su no so o be sha atade na obetu akore biana se mi sha atade ndi amba ye abode foforo kani ne manyina ba se atwam ache se wontimi nya niam bi a ne ma bone mi ntimi nya niam bone ndi betwa niam bone ene no ka dia ene why niam bone di betwa why ma ho ahwehwe yo ene fa niam akwai nko Father se menya niam anya wasem na meka me se nya yina so ba so niam bi nkita me fo de bi nya wasem adraw nya wasem adase bre why me buseska maka chiro emuseska Jimmy Father se chiede Jimmy di klani Ada Father se nkunyo di se chiede na ka be sireska de Father sunu o be Father e betu aka why Father miana mtoma adwani dio mata de shamia na mepamshe Father adwuma die e kan kwa ya ma